Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian ke jingja syasyo uway ni kidikot jong kaseng New Trap Youth Council Nehu Unit. Kabelajah kami jong ka khandai terik mentau benar risau arjar kat khandai kumbah ka puat kat WBJA ha ka hostel ka badan hapok ka kot jong ka sekolah ba Nehu hi. Haka sing ke babot pat kata haka shipau tereng kinoi lam jong ka HYC sengkeme yalet ikendo ya Superintendent of Police Shillong City ubak Steve Renja bandawa nak natnat pulen bantwet bat kami ki breu ki bran kiti haka ni ke kam thombor seng minen ke janbiet mila yuak pan snai ka tanat thmai jong ka HYC ante po Nehu campus ya ka ba latip ko ka HYC Nehu ile rai adien ka ba susi kalong ba hadian bang ladap ban pinskam ya kita ki nong kitkam berkit khat pura jom ka HWC ni unit menu kejanbiet tang hadian kat tukan dia kentah kata kepuar kat WBJ janbiet demiet ngelio ke phone call ni ki nong kitkam hantai student ki basa hantai ko campus aga luwe na klinik student basa apa ka we hostel ka boys hostel ke pekerjaan ka kopli na ka room number 18 ka ba ilayo ka phone call ba dan di riu khoput ki bawan ban thambor bat boloro dung jubor ban shua yo ni way dukhat cho ka HWC ni hile susuro kai ka ba ban smokendet ban pinpau kalong ba ini ki khoput mentang bakilawan ban shua ban dat rai lawan ro ban berngem berset yo ni dukhat jungi nang tay na po ni unit ba uday ban bersanyo mentak sengi na po ka HWC lam kumta kina berngam ba lada umursan kita lepan ki kilti ba kamtenge susu nang niskumat ni na kalyang kaseng di pendram jor kini ki khoput ki balanut benle kini ki kam reklau kam tabe ki student ki berdai tang ki kena puli hantai po ni unit ni kuat benai ku message ku clear syakini ki riu khoput ada gede nak kanu ka liang ru nak kanu ka gunhun ru ba pidan kidau suba pilong ki bakloi men ni kremar khmat ba ban khang menyesai rai ban pilai ban penting ba pismi pat iki kot jungi atai po ni campus balada kaseng hi kadang lap kadang yo ki juar bat ada kini ki ju ki jingja kebala geja menen kembit kadang-kadang eja hantai hapo Nehu campus persai ki dukhat joke HWC Nehu unit ni hin nak liang keseng berkenuhun hi borok kawai ni mersi bat pini ibor mar kliang yakini ki koput nak liang USP jongka Shillong City ula aru ka assurance singi ba hakini ki singi ba bonsawan haki kilai sau singi kinsa yele ban identify no yakini culprit ba don keti ban shua ini dukhat jungi hantai hapo Nehu but wala anda kilayo ya ka input ka biang kinsa kemno ini beri berhenti bercuak itu mereka ibu kacumi andai ko ni ka FIR ila dan ki pulit menen ki balakoi on the spot menen hi mari aja but ila da buat FIR menen hi gamiat ko usi jongka nulai but kila dan ki pulit ka ba ada kalian ki SOT kilawan ban para mentai syukur andai ko campus but ikirman ba nak kalian kena pulit kan simkia badai ban instam mardo rekini kira kopo insya akan kita syua langat langru uwei kena asmis ni ko nanti ko asam apa aku mau ni kena bokli lei moh lesi di student badang wantang man badang depan saja kepliang aku pun badai bomja rekini kibreu kibala dan aku nunggu sipungut kibala kermas hadian ba kimsim layu apan bom yo de kinarot yo ni khajungi mat kini ki beri 1 minit entam kilowan de kemat sudah kilowan ra rengkat bat kinarot kilowan ra ding teli ban kejing timo kejoki kalong ban sim ya kejing im jong ni khajungi ndai denbak poni khajungi mulai yale bat kebor ula la ban ker nakani ka jing sak bom hakini ki riu khaput bat kini ki riu khaput hadian bakil suo bakin kilmla ban suo ban bom yu ni khajungi tai kilami hakwar kilami kila bom pat iwe kena asmis budai hantai hi basa budai rumit berniu khasi basa hantai po ni hu sengi ni ong ba
ka jing form ko jingi ya ka HYC hang tai ko nihu kam dei nam ta banyak kon banu dan dia banyak penyuguan bat kan kun hun dai ka jing form ko jingi ka HYC hang tai ko nihu unit kalong ban pek na kam ta ka bet ka biang jong ki kena pulih buat kinu trai pardo persam kam ta me kami proporsi jingi ban reform ka HYC nihu unit kalong bangin pek ya ka jing perung admission ya ki kena kasih entah ya ka jing penyat ya ka ban pinbiang ija kasa bat kiwi jing dekam jing para do persam jing